40 метра, брат. Ей, ето ми твой. Това не е много. Нема мене. Снимаш ли го? Нема не мой. Сега ти питаш човека ми, какъв е пришъл? Не, 1200, 50. Слушай ме, Славко. Я ти наберем 15 метра здраве и мене боли дуп. И аз се возим. Стрижат. Ей, сулят ти стигна. Тут съм sve, живота ми. Ако идем 100 евра. Ali ne umesti. Nemoj neći možda polagati. Našao sam slabu tačku na šljivu, vidiš kako uči taja. Šljivo, Gera. Gera, slušaj. Daj telefon, vidim u njega, ispomen. Dukelo. Gera, ej, Gera je položio. I od mene ti stine. Gera je položio testu za dek. Ja sam pao za 2 pojena. Znaš? Gera je jedan položio. Ali ti nikad dok ne padneš. Za poštene pare. Gero, za poštene pare je bilo ovo. A koje su to nepoštene pare? Kad mu tutneš u džep. Šljivo, kad ti ga vnese mogu kako... A su poštene pare kad ti on traži. A ne pošteno kad mu tutneš u džep. Poštene pare, vrate, kad gledam, vrate, toliko. Pare ve firmu ima čovjek koji je... Što mu da končiš više? Znate koji je? Pa li imaš firmu, pa ko je? Pa je ne govna. Pa i Velja ima firmu. Veljo, mogu mi gledaš što... Preduzeće. Brusli se sve uči da tko uključiva. Как човек да се държи обасите в ovo безобразно? Sve je bezobrazno, aj kaži, kaj je bezobrazno. Ba nema še, budalo. Ti si isto ko Isa. 6 godina pre mene dozvoli, vika imam dozvolu. I pre 20 dana položije. Ali stvarno ljudi, verujte me, pikoj, jem pre te dozvolu. A istinu je rekete. I svoj dempere, laži više nikoga. Broj, znači... Sad je sve lagaju, sad je istinu. Pika Isa, jem dozvolu.